Empung cicim pala di trong ba ibo kayem ji pio trong kaye rimba mehet ngan nafsu sering hanatro tempat penio sinolam donya mepajan temarakan lon mepajan temawareh lon tanyota junjung tanyota lindung syedara dumna be pede hayelam gampong be pede cangklangan kawong tanyota junjung tanyota lindung syedara dumna le bangguna hai tungku didang di cong kaji melagu meribe macam nyopeturut hawa ka dengan nafsu betengku jipa seruban mita rezekinya ebem ko atot dudot terkejut red kebinasa peturut nafsu jino malehan ale peturut hati kang habis nyawa le bangguna hai tungku didang di cong kaji melagu meribe macam nyopeturut hawa ka dengan nafsu betengku jipa seruban mita rezekinya ebem ko atot dudot terkejut red kebinasa peturut nafsu jino malehan ale peturut hati kabeh dawa umpung cicim pala di cong ba ibo kayem ji pio Chong kaye rimba mehet ngan nafsu sering hanatro tempat penio sinolam donya mepajan temarakan lon mepajan temawareh lon tanyota junjung tanyota lindung syedara dumna be pede hayelam gampong be pede cangklangan kawong tanyota junjung tanyota lindung syedara dumna le bangguna hai tungku didang di cong kaji melagu meribe macam nyopeturut hawa ka dengan nafsu betengku jipa seruban mita rezekinya ebem ko atot dudot terkejut red kebinasa peturut nafsu jino malehan ale peturut hati kabeh nyawa umpung cicim pala di cong ba ibo kayem ji pio chong kaye rimba mehet ngan nafsu sering hanatro tempat penio sinolam donya mepajan temarakan lon mepajan temawareh lon tanyota junjung tanyota lindung syedara dumna
pedehaya alam gampang be pede cangklangan kawam tanya ta junjung tanya ta lindung syedara dumna le abang guna hai tungku didang di jong kaji melagu meribe macam ya peturut hawa ka dengan nafsu bertanah bertengku jipa seruban mita rezekinya abe muka atot duduk terkejat dan kebinasa peturut nafsu jina malehan ale peturut hati kabeh nyawa